Dr. Lazare uyu munsi rero habaye graduation kuri kaminuza uyoboye hano Minembwe twashaka ngo tumenye ubutumwa cyane wagiye utanga muri ivyo birori bwa rubuhe ndetse n'ivyo muteganya kuzakora mu myaka iri imbere kugira ngo iyi kaminuza ikomeje yagure ije imbere. Murakoze. Ubutumwa twatanze muri uno munsi ubwa mbere no gushimira abanafunzi bashoboye kwiga imyaka 3 bakabarangije. Twabashimiye kandi dushimira n'abavyeyi babihanganiye bakabarihira, dushimira n'abaterankunga bazabadufasha kugira ngo abana batishoboye bashobore kwiga. Nagira ngo tumenye ese ni imyaka 3 guhera mu myaka yo 2016 kugeza uyu munsi. Ni imyaka 3 nukuvuga ni gradua. Ariko iyi ni promotion yacu y'10 kuva dutangiye, kandi iyi ni ceremony ya collation de grade ya 4 dukoreye hano muri Minembwe. Ikindi nuko indi message twari dufite yari yo kubwira abanafunzi duhaye tubarangije none yuko tibarangije ahubwo ni barangije igihembwe, barashoje igihembwe kimwe ariko niho bagitangira. Ikindi nuko bagenda bagakora, ntibakomeze kurinda gusa ngo bagende bashaka badepoza amadosiye hirya no hino ngo bagiye gushaka akazi, abashobora kukaronka aho bakaronka bagakore, ariko kandi bagende banakore ubwabo bareme imirimo. Ivyo ngivyo nivyo twabigishije kandi nivyo twifuza yuko bakomeza gukora. Ikindi nuko tubabwira ko niba hari n'imirimo yindi natwe igiye ivuka tuzaza tubafata, kubera koko nito twabigishije kandi tuba tuzi impamya bushobozi zabo aho zigera. Indi ubundi butumwa twashoboye gutanga nubwo gushimira nyine abantu bose badufasha mu gukora. Urabona dufite nk'ubu ngubu amazi, urabona dufite isale ya conference dushobora gukoreramo amanama, si twe twenyine n'abaturage ba Minembwe. Ikindi nibi bindi byose duhaye dukora byo kubaka, hari clinique tugiye gufungura, ama equipement yose yarajanga, dufite ibihumbi by'ibitabo deja biri Buvira byaje na container, turabirinze gusa ngo ibarabara rishikano nabyo tubizane. Hari n'ibindi bikorwa biri imbere tuja gukora. Izo zose nibyo twagerageje kubabwira, ariko mu bundi butumwa nabwo twagerageje kubahereza ni impungenge zacu nuko twebwe twaje muri iki gihugu kugira ngo dushobore gufasha abana bige, ariko abandi nabo baza kuhakora imirimo yica abantu, bisubiza inyuma ubuzima bw'abasore ndetse n'abagabo n'abagore n'abantu bose. Ube nkutekereza nko kuvuga ngo kuraza wewe ukarwana uhaye wigisha umwana, ubundi nawe akaza ashinga imidege y'akanyanga n'urumogi. Nta bantu boba ku mudegi ngo babeho ngo bagire ubuzima bwiza, ntawo abantu ntibobana n'urumogi ngo bagire ubuzima bwiza. Iyi generation yose dufite ubwo bayikushobora kudushirana, kandi ntabwo intambara y'amasasu ishobora gushira mu gihe abantu bafite ibibazo bene ibi ngibi. Nukuvuga aba basore bose b'amoko yose atandukanye, umuntu wese utagifite control, adashobora kwikontrola mu buzima bwiwe, azoza akaba afite n'imbunda ku mugani. Nimba afite imbunda aragenda, reaction ya mbere yogira nukurasa, ugasanga rero umuntu akoza amarorerwa agafatira abantu bose. Jewe ko ndabwira abategetsi bacu hano, kandi ko ndabwira n'abana biga hano, ariko ko ndabwira n'abaturage bose ba Minembwe, yeme mwokagira Imana mwe, iki ni icorezo. Ntidushobora kubana n'imidegi, ikanisa ntiryo bana n'imidegi ngo ko muravuga ngo nibwo buzima, ngo hari abaza barerera abana babo ngo biciye mu kanyanga. Ese gituma wewe uhawe ushaka kurera umwana wawe ngo ugurisha kanyanga ngo urere wawe, ariko ntumenye yuko kakanyanga guhawe udandaza kurica uwundi? Ko murumva yuko ubwo ari uburezi, si nayo na justice. Mu buyobozi bw'akarere ka Minembwe ukimara kwabwa ico kibazo bijanye n'akanyanga bwakire gute ijambo ryawe ndetse bakwijeje kuzabikora? Bose bari bahari, abategetsi bacu bose ba Minembwe niho bari bavuze bati iyi ni defi nabo bahawe, reka bose bazicarane barebe. Ntiduhaye tuvuga ngo duhohotera umuntu, ariko ko turavuga ngo ikintu kitemewe n'amategeko. Amategeko ya leta ya Kongo arabuza urumogi. Amategeko ya Kongo dufite constitution
irabuza akanyanga none se ni gute mu Minembwe ho tukemera habe nubwo wombwira ngo ese ngo hari abantu baza bagataxi twemere amafuti twemera amakosa ngo nuko baza bazana ngo hazahaza mu ifaranga none twica abana bacu twica abagore bacu twica abakobwa bacu twica abagabo bacu parce que abagabo bose banywa akanyanga n'urumogi ko murabona yuko bakira abagabo b'ingo zabo zo habe n'ingo zabo ntibashobora kuzibeshaho tukavuga tuti ni mureke twigisha abana gukora twigisha abana mu tubahereza ubumenyi bibesheho hano bibesheho n'ahandi ari hose bashobora kusha kandi ubuzima bwa Minembwe sakanyanga gusa twohagarariraho ngo niko ngo mpaye nkora ibi bishanga byose niba bihingi beze aho kuvuga ngo bagira imidegi. Dr. Lazare dukomeye tugushimira ko muraganira n'ikinyamakuru Umurenge.com ndetse na radio yacu MPC Radio hanyuma ni bwe butumwa ushobora guheza abasore mu mahanga cyane bavukira hano Minembwe abasore bo mu mahanga ndetse n'abangaba bahe bagenda nta umuntu ugira gakondo zibiri haba gakondo imwe gakondo yacu ni Minembwe ica kabiri aho twagiye hose cyangwa se aho twifuza kuja nuko naho hagira incungu nta hantu na hamwe uhereye muri Amerika bagende basoma amateka ya Amerika hari abagabo bayitangiye bagende basoma amateka ya Uburaya basoma amateka ya Kenya ya Uganda n'ahandi hari hose bari hari abagabo bahitangiye uko bahaye bahabona none siko hami hari abagabo bahitangiye hari abagore bahitangiye no kubera iki twebwe tutokwitangira Minembwe ngo ibe nziza none igitangaje mube nkabatekereza ibitambo byatangiwe Minembwe mutekereza amaraso yamenetse muri Minembwe ngo ntituyivamo ndiko turayirwanira ariko tugezaho tuyihabwa tumaze abana barashize ngo barayirwanira barayibahaye ariko ibuze gitura iyo bari mu mahanga baza batekereza iryo jambo uno munsi twayirwaniye tutagira commune twayirwaniye tutagira abagenero twayirwaniye tutagira abaministre twayirwaniye tutagira abadepite aha batangiye kuharwanira bakira abagiriye batagira n'ikintu na kimwe ariko tugezaho tugira abo bose tugeze naho tugiri izina rya Minembwe ariko turayita nguko turaje handi ngo heza ese gituma dukunda ibihiye tutokwemera ngo natwe twirwaneho duteke bishe ejo nihamara kuba heza ingorane kandi n'ubwoba bwanje nuko hazoturwa n'abataraharwaniye nuko hazoturwa n'abatarameneye amaraso. Dr. Lazare turagushimiye cyane. Murakoze cyane namwe. Imurenge.com